ngizophatha uhlelo ngokusizwa inkosi. Haleluya. Ngicela uphinde usho kanjalo sesimazandi. Siphakame sibikele omdala wensuku ukuthi sesikhona uNkulunkulu wethu. Nayi inkonzo yakho ayingaholwa yithi kodwa mayiphathwe nguwe ngesandla sakho. Haleluya. Hlanza inhliziyo yami. Hlanza inhliziyo
nansi inkonzo yasonelethile egameni likaJesu waseNazaretha. Nkulunkulu size kuwe ekuseni, dwala lenza yakho nkulunkulu, uzoshintsha impilo yami. Wehlile uzoshintsha impilo yami. Jesu wehlile, wehlile simakade, washintsha impilo yami. Simakade wehlile, wehlile washintsha impilo yami. Ubaba wehlile, uzoshintsha impilo zethu. Moya ongcwele ugcwele kithi, uyabusa kule ndawo, uzoshintsha impilo yami nawe. Haleluya. Khulu onga kithi unalono se esweni angcwele mkhulu ngakithi, Haleluya. Ngijabulile bazalwane, amen. Kodwa futhi nginokwesaba. Amen.
ngike ngathi mhleli ngalokho engithi ish yazi angisazi ngenze njani angiseza ukuphumela phandle iso lami lokho liyadikizela thiwa hayi uzokhala ngithi hayi akukwazi ukwenzeka lokho uthezwini lakhe nginhlamvu yeso lakhe uze wayala nengelosi ukuba zingibambe ngesandla ngilokho ngihleli nje nginaleyo nto enjalo ngibone ngesithombe singena njani manje hayi bathi the worst is over bathena bewasha lapha ekhaya ngabe extension ilimazwe yini umntwana wabamba washawa ugesi wakhwehlela igazi wathula kwenzeka konke lokho abangitshela bayangazi mina ngayitetemela abazalwane ngayitetemela nje kwenzeka lokho ngithola leso sithombe was just praying ngithi uNkulunkulu angifisa ukusala eHaran njengesinqumo esathatha uAbraham nomndeni wakhe ngifuna ukufinyelela eKenani angingabi khona into ezongibamba lana uma singena isithombe kwesami izandla zidabukile abazalwane ngathi contact imsika ngeke usho ukuthi ugesi bandishile izandla zombili bayamhambisa esibhedlela bayocheck ukuthi akukho nokwanakele ngoba ekhohlela igazi ulalile bavukile konke ku right bayafona uyaxoxa ngasho ngathi mkhulu ongakithi kunalona osizweni amen bazalwane kuningi kuyenzeka kodwa uNkulunkulu emuhle akavumi ngathi amen nacabanga bazalwane ngabe ngiyinto lapha emuva lokho igobise nje ikhani kwenze njani ngabe nokukhuluma ngikwazi haleluya wathi cha ngeke ngivume ebunyawo lakho lushelele uThixo akavumanga ebungempilo yami Sathana uqedile mfuna ukumbamba lamncane ngakhona mfuna ukunyakazisa inhliziyo yakhe ngibona ukuthi ngeke amthuke yini uNkulunkulu wathi cha mina angeke ngivume Sinokwanda ngoba unayi voice dadwethu umbolekele ikhala kakhulu ngoba izwi lakhe lincane ngiyathemba uoffended dadwethu haleluya amen wathi cha ngeke ngivume unyawo lakho manje ukuthi uzamile kodwa uhlulekile awuba kithi wekufa luphi udosi lakho kumuntu okuKristu ngoba nomefa uyephileni sihamba ngento enjalo ukuthi bengenzeka okwenzekayo asithi ngoba umphefumulo uhlangene nenyama siyabo ngisho ngabe inkosi ithathile
besizomdumisa esimeni kunjalo ngithi cela sisho lento ngesiqi sibe nento yokuthi uThixo akavumanga ngempilo uThixo akavumanga uThixo sihamba nendoda yethu sihamba nomafoshozi umuntu ayivusana ngaphetha mangithi sihamba nendoda esilwela izimpi esingayiboni sinqobele yona akasho ukuthi ngeke zisifikele izimo kodwa imeli zokuthi uzoba nazi haleluya siyangena emlilweni siphume singenamyoqo kungasali nephunga lentuthu yomlilo ukuthi sike sangena singena emgodini ebimbiwe isitha siphume singenamyoqo sizwa amandla amasha bafowethu nguye lo nkulunkulu owavala imlomo yengonyama ilampile uDaniel esemgodini wayivala umlomo ingonyama bengingubani mina ukuthi ngithandwe kangaka izulu bengiyubani mina ukuthi nginakekelwe kangaka bafowethu mkhulu ngakithi ufanele udumo ufanele ukuzukiswa noNkulunkulu esimkhonzayo namandla akehluleki ungubaba wethu haleluya amen ngendlala indumiso phezu kwalameva ukuze akhonzeke kahle uThixo
noma sisaphana uthando egameni kaJesu. Hallelujah. Kabona ngakaholo kinana gagogijeso kabona ngakaholo kinela gagogijeso kabona ngakaholo kinala gagogijeso kabona ngakaholo kinala gagogijeso kabona ngakaholo kinala gagogijeso kabona ngakaholo kinala gagogijeso kabona ngakaholo kinala
unyakaza kancane kangaka kwenze njani nanyakaza ngathi niyasaba yini hawu bakithi khona lento ethi noma ungawubasa lowo mlilo kodwa ngeke sikhothame nayazi into enjalo bazalwane othi noma sithunjiwe thina ngeke sikhothame awu mamphakathi wangithi ngisayini ayi mama kwenze njani Nkosi yami hallelujah hey thina ngeke sikhothame noma ungawubasa lowo mlilo thina ngeke sikhothame wasathana thina ngeke awu wasathana lowo mlilo awu wasathana lowo mlilo noma ungaphinda ngasikhombisa
ubaba umncango usedla 3 piece manje uyasho ukuthi isikhathi sami siyaphela. Hallelujah. Ababili nje bazalwane. Abazothi usenkosi. Hayi masiya bot. Ababili abazothi uyabusa usenkosi. Bakhona abancane abazobonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ulidwala elimio twala elimio ulidwala elimio abawashikazi uJesu ulidwala ugokhade waza soy beke babili nje bazobonga uNkulunkulu uvukile kuwumusa bakhona bebefisa ukulibona behluleka abanye baseyibhedlela banwele impilo zabo abanye basakwazi nokukhuluma abanye bahanjele ngothandiweyo ba awubafethu ukulibona nanamuhla kungumusa asikwazi ungambonga uNkulunkulu waza bhuti Abadumedisha bayena libitele limatla la morena wa rena Jesu Kristo wa Nazareth amen ke magatebe ke phulushitswe ke rata modimo ka tsela sa makatseng amen ke morata gagolo o mphulushitse o ntsetse mo tseleng o nketella pele ka dinako tsotlhe a ke tsamaye ke mo o lumina thoko le felle mo ke tsamayang o lahlia ba bangata empa ya ntsamaisa ke Jesu ke mwatsela amen so ke tle ka pele go leboga bazalwane go leboga modimo wa tseba se segolo se ke se lebogelang ke bophelo go feta mo ke leboga modimo gore santsane e le morena wa tumelo yaka ke santsane ke molatela ke sa mutwa bazalwane mo tseleng mo ke tsamayang mo teng ke sa utlwa gore a ke iwane because somewhere go na le mo utlwang gore lana khona ke ehlela and then how ro a theoga o kreile ra go theoge ka mkgo go theogela but go theoga ka tsela ile ngo ra go theogege sometimes go khupukele o ro a namela o tloria ena go dumele le matasa dumela but ke amleboga modimo amen haleluya mazwi nthanda la khuthaza abazalwane ngawo uri risantsande le motsile mbazalwane inkosi sibekile amen uNkulunkulu usibekile and then usayipilaela ibile usikabilaela se modimo a go dirile gore o be sona mo ntlong ya modimo a re baleng John wa boraro chapter John wa boraro 1 hana di chapter tsenji una le only one chapter and then re bale ko verse 11 angizo mayisikhathi futhi ngiyokhuluma nje ngifunda nje ngidlule ngihlale phansi because uNkulunkulu uyazikhulumela amen John 3 John chapter 1 from verse 11 yonke yakhuluma bazalwane but asifunde 11 le 12 fe morena o sike wa ba re moratua o sike wa latela se se busula mme o latele se se molemo yo dira molemo o tswa mo modimong yo dira busula o tswa ga bona modimo 2 Demetrio o na le tshupo ya batho bohle le ya boamaruri ka Jose gore o siame le rona
re supa jalo mme wena o itse gore tshupo ya rona ke boammaaruri. Di teng dipolelo tse dingwe ngisho ngamanye ba re ke division ba re ke di ya ngicela sifuna nango English la ikhona oseduze uzoyifuna. Amen ka hore batsha ba rena ke mago yesiZulu ithi sithanda ungalandeli okubi kodwa okuhle. Owenza okuhle ungokaNkulunkulu, owenza okubi akambonanga uNkulunkulu. uDemetrius ufakazelwa yibo bonke nayilo iqiniso uqobo lwakhe. Nathi ke siyafakaza ngaye. Wazi nawe ukuthi ukufakaza kwethu uqinisile. Amen. Omunye Kaskhua. amen. Beloved, do not imitate what is evil, but imitate what is good. The one who practices good and exhibiting godly character, moral courage, and personal integrity is of God. The one who practices or permits or tolerates evil has not seen God. He has no personal experience with him and does not know him at all. Amen. Lentela modimo mantswe a ke ratang go thatsa bazalwane. Uma o hamba kahle ho ya go bukeng ya tshanelo e re wena o dirang go loka tswela pele o dire go loka because ke etla gaufinyana masinyane ngeza ngizovuza omunye nomunye ukuya ngemsebenzi yakhe. So mo le re lentela modimo wa dirang go loka ke wa modimo. But wa dirang bobe ga tswe ko modimo yo dirang go loka o tswa ko modimo wa dirang bobe ga so bone modimo. Amen. So mtshari wa letsatsi la ka tseno bazalwane masiphileni lapho hleli khona uzibuza ukuthi yini engikwenzayo ngimbonile yini uNkulunkulu uzibuze la uhleli khona ukuthi ngiwamanga na uma konke sikwenzayo ngingwaka bani mina. Amen. Khona indaba uJesu wakhuluma ngayo kubafundi bakhe bali 70 arimobona ijangnama yaka linwe madi yaka abanengi bajika kwashala 12 fela kule 12 akazanga ajabula uJesu athi kisethi ka 12 but arililuna linya kubalatela balatele mithizwe kaNkulunkulu Petro arigeri tloha mo go wena re tlo ya kae because mantu abuphilo amo go wena. So bazalwane zikhona izimo ziyavuka endleleni zikhona izimo ziyasivukela endleleni but wadirang go luka ke wa modimo wa dirang busula ga bona modimo. Amen. Tina ngoba sisimbonile siyafundiswa siyayalwa imihla namalanga re rutelwa go re tsibe gore wazi ukuthi noma ngamehlo enyama ungekumbone kodwa ngamehlo amabo kamoya simbone uNkulunkulu wethu uthi omunye yeke ikhaya elihle nanti yasibona ngamehlo enhliziyo. So nasemini grato khuthatha abazalwane ukuthi ariphirele ngudira goluka because kukhona umvuzo okulunga phambili la siyakhona arifeleli mo bayabona la siyakhona asikuboni ngamehlo enyama but ngamehlo enhliziyo ubona nje sikhuthele rikhuthaletswa ke hore khona sesiyalibona ngamehlo enhliziyo kuyamleboga modimo. Amen. Amen. Mamphala cela sipore. Babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amaliso lithemba Inkosi yethu Jesu ekuseni uNkulunkulu namandla siyabonga amaliso lithemba siyabonga ngolala laphakade siyabonga uNkulunkulu insindiso yethu sisakhuthaziwe ngezwi lakho uNkulunkulu namandla siyabonga ukuthi kusafakazela ukuthi ukhona uyaphila usasenkosi uhamba nathi qhubeka uNkulunkulu ingcebo inkonzo yakho azabuye uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Ngingaqolisa sendile futhi bengambonanga bese sukuma bazalwane angazi noma ngimdedele yini ngoba thi ngidedele bengithi uzothi bantwana buyani kodwa besangesho bazana isikhathi sisekhonyana buya ntwana buya usulibala usulibala
musulibala musulibala buyele ekhaya buyele ekhaya buyele ekhaya buyele ekhaya buya mntwana buya mntwana buya mntwana buya mntwana wena buyele ekhaya usulibala musulibala usulibala musulibala khaya buyele ekhaya buyele ekhaya wena osula ngaphandle kwesibaya wena osula ngaphandle kwesibaya buya mntwana buya mntwana madoda buyele ekhaya buyele ekhaya usulibala ekhaya buyele ekhaya buyele ekhaya buyele ekhaya wena osula ngaphandle kwesibaya wena osula ngaphandle kwesibaya uNkulunkulu namandla uNkulunkulu esithwalayo uNkulunkulu odabula idwala liphuma amanzi sizwile ukuthi kulelo dwala uma amanzi baba uyawenza ebemthuthi usithwalile singazi lutho sizwe ngaye sibancane besingazi ukukhulunywa ngayo size sahlakanipha sabona ukuthi khona umuntu okuthiwa uNkulunkulu owazi uhambo lwethu singazi lutho uyasigada athathe unyawo lwethu alibeke athathe olunye alibeke sibone sihamba sibone inyakaza indebe zomlomo uphuma izwi esuka ngaphakathi kithi asizenzelanga umuso vele ekhaya ezulwini sithema sizalwa ubesesazi Nkosi yami kunjalo lithi iBhayibheli usaze silihlule esweni sabomama bethu sizalwe sifumbethe besingazi ukuthi siphethene bazi ukuthi siphethene sathatha isandla sasibeka kwesinye silandele esinye amadolo esukuma kunengane engakwazi ukuhamba thina saze sagcina sakwazi ukuhamba sesiyabonga nje ukuthi sinoNkulunkulu njengaye Oh Jesus abanye baguqa kwabanye uNkulunkulu kepha thina siguqa kuNkulunkulu ophezulu kwakho konke sithi sonile phambi kwakhe manje sesiyazi sivula inhliziyo zethu sithi Nkosi sakhe Oh Jesus siyuthi yakulesi sikhathi esinzima siyafisa ukusondelana nawe siyafisa ukwakhwa inhliziyo zethu zakhiwe ngoba ayikho into esiyokuyamukela singakhiwe ayikho into esiyokuyithola ibe ngeyethu uma singakhiwe so kuNkulunkulu phezulu thina sesibonga yena Oh Jesus yenze lutho ngaphandle kwakhe uma bemthopha abanye bathi uNkulunkulu ezulwini ebe uNkulunkulu emhlabeni haleluya basebenzi nasemanzini phansi komhlaba manje sesingayaphila ningasayeka uyena impela yabona nolimkhoza uyena ningasayeka bazalwane uNkulunkulu ophezulu angazi mhlawumbe uma ningathandaza abantwana thina abantwana abancane ukuthi
alunge phambi kwakhe. Ayikho into esifisayo njengoba wabantwana baNkulunkulu abalungile phambi kwakhe. Singenzele abantu into ibe kithi. Jesus. uNkulunkulu phezu kwakho. Sesiza uma ngathiwa bathandaza abazalwane njengoba abazalwane besekhaya nithi manzokhuleka ebusuku nithi naba abantwana babo asikho bahle phambi kaNkulunkulu. Siyafisa ukwenza kahle. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukubheka. Bazalwane kuke kwenzeka ngelinye ilanga ngangigula. So sasigula sonke nje ngangifuna ugrade 12 ngaleso sikhathi. Sagula sonke ngenxa angani noma into esasidlile noma okwenzakala kodwa sasidla ubhotshisi bazalwane. Sagula waphumelela ngami ungedwa ke ngihamba ngena ibhedlela ngaze ngathathwa kathiwa ngiyohlinzwa. Yazi uNkulunkulu mayezoziveza ukuthi uNkulunkulu ngithe ngizongena kule ndawo ngizohlinzwa khona sengilindele ukuthi ngiyobekwa la ngizofike ngihlale khona ngilindele ukuthi ngiyohlinzwa. Kwangena imessage efonini yami. Yazi bazalwane ngangiphatha Jehova encane. Angiphatha ifoni evela icishe nje kungonakale lutho. Enganqenje ucishe ingacharge. Ngalelo langa kodwa yayikhona ilama nje yathi angicishe. Uzongena le message yakho ethi ungavuma ukuhlinzwa hamba komuntu wezulu. Sengizongena njalo bazalwane lapho ngiyakho. Ngizongena kuzongena imessage angimazi umuntu ngambe ngingayazi ibhala ukuthi ungavuma ukuhlinzwa. Lihamba umuntu wezulu. Ngitshela ukuthi ngaqala ngathula ngilele abazali balapha kimi bazi baqeda kuthandaza kumele ngene ngaphakathi. Angazi noma yenze njani ke manje. Omunye umqondo uthi hey suma uphume kulobhedela ubaleke nje manje ke. Ngavele ngathi Nkosi ngadalwa kuwe. Uyazile indlela yami. Uma ukuthi la manje sokusikhathi sokuphela kwami insuku zami iphelile. Lonke okubuhlungu ukuthi Nkosi angenzile kahle phakathi kokusuka. Mina ke ngiyathanda ukuba neqiniso empilo yami. Uma ngenzile kahle ngathi wena usuyomjaja wena wazi ukuthi ngiyaphi sekuba kuwe uma ukuthi igcinile indlela yami namhlanje sho ukuthi sigcine kodwa ke ngazi into eyodwa uyabona uma ukhuluma kodwa futhi ubuyukhumbula ukuthi utheni izwi lakhe ngazi into eyodwa ukuthi nasesigodini sethunzi lokufa uthe wena Nkosi yobunathi singasabi lutho wathi indlela neqiniso. So iqiniso lizobe selikuphika mhlawumbe lizobe likhona mhlawumbe angazi Nkosi ngatshengisa ubaba ngathi nayi message eqeda ukungena naye wathula njengami wathula isikhathi wasethi ukhona uNkulunkulu amazwi akho okugcina la wathi ukhona uNkulunkulu akabangasathandaza bangithatha bahamba ingane yakithi ngangikhumbula yayingaphandle ngoba ungavumeleki ukungena kulesi sibhedlela ingane encane yayingaphandle ngangiyibona lapha ngathi sho ukuthi sekugcina kwami ukuyibona ngangena mangena ngaphakathi hawo bazalwane kwenzeke yonke into kusesikhathi sami mase bengilanda ngathi awusesafika ke leso sikhathi bangithatha bangifaka phakathi lapha ke ngagcina ngikhuluma neNdiya nje hawo sengilele njalo ngibona ngathi ngihamba ensimini like engathi nehlaza ngihamba nganami ngiyaphoda nje indawo uyahamba indawo evulekile nje kunotshana obuhlaza hamba manje ngiyabezwa abantu bangimemeza ngiye kule ndawo hawu umemeza kanjani manje kanti sengiyavuswa twavu phinde ukuthi angilali ungasalali impela ngisekho nalapha engangikhona sengikwenye indawo ungabusalali impela amandla kaNkulunkulu uthi noma ngathiwa kwenzakalana themba kuyena lithi iBhayibheli uyindlela neqiniso hayi ukuthi ufundisana ngendlela akafundisani ngendlela uyindlela neqiniso. Ngiyakhumbula abantwana base-Israel bezokhishwa eGibhithe kuthiwa lithi iBhayibheli bahamba 40 years besendleleni beyezweni lesithembiso. Lithi iBhayibheli nazi ingubo ababeyigqokile zaze ngagoki. Lithi iBhayibheli enyaweni
Icathulo zayikhula nonyawo ngoba swanga zange size kuthiwa kwakunezitolo ezazikhona ababegqokile babesaqhubeka begqoka uNkulunkulu wavula ulwandle olwalubomvu badlula phakathi lithi iBhayibheli wabambezela ababelandela ngemuva ababeyisitha walivala so uNkulunkulu unendlela nomuntu uNkulunkulu uyakwazi ukwakha umuntu so bazalwane ngizobonga uNkulunkulu ongithwalile nawe ngingumntwana wakhe ngimthanda kakhulu uNkulunkulu ngafisa ukuthi abazali uma ningakhona awuthi uma ningakhona sikhulekeleni singenzo kuphi mhlawumbe mangathatha isikhathi nihambe niyobheka ilahla la khona nezinto ezenzekalayo la sihlala khona nizobona ukuthi moya yethu lahliwe akukho right ngaphandle kuyaphetha ngaphandle komkhulekeni akekho into eyenzeka Nkosi yami. yabona ngaphandle komkhulekeni bazali siyophelela emathambeni khona la kuthiwa kabani khona la washuzi kasicathulo la kasicathulo siyophelela khona ayikho into ebuhlungu bazali njengokubona mina njengami ubuhlungu ubona omunye umuntu aphelele kulezi zinto lezi lekuzokubhema nani phelile umuntu ombona ukuthi uyaphila unguye bona intombazana iphele nya so bazali khulekana abantwana benu khulekelana abantwana benu yebo siyakwazi ukusithuzela ukuthi sithathe inani ingakho sikhetha uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usigadile sithina sisuka kude nasemakhaya abazali abazi siphila impilo enjani so siyabonga uNkulunkulu ukuthi usikhumbuzele ukuthi ukhona umuntu othanda uNkulunkulu wasibusa uthandweni lwakhe mina ngiyambonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu ungiyekisa izinto eziningi kade senzele so ngiyabonga sexesha lekhohla ayibamncane happy Father's Day bazalwane shaya izandla ezinkulu happy Father's Day kubaba nonke happy Father's Day siyabonga sibonga nje mina ngiyathanda ukubonga bamncane ngiyabonga nje ukuthi uNkulunkulu ngihlanganise nawe ngoba mhlawumbe ningabe ngisagxile kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo ngizoyibonga nalensizwa yona le ufakaza nini wena ngiyabonga nje naye omunye obe nesandla salezi zinto engikwaziyo ukuziyeka waba nesandla wakhuluma nami unesoka ke lokhu ngekukhuza nje endleleni ngisho ukukhuluma nawe ngathi manje ngazi kuyashela noma kuzathi ume nawe bakithi buza into ebuzayo uqeda uyeka manje ngicela ukubuza lapha ke hayi manje hayi suka lapho uyambonga abazalwane naye angisho ukuthi ke manje nawe ulokhu ukhumezela kimi uthi wakhishwa yini ngakhishwa uNkulunkulu mina angithi yes akunjalo so ngiyambonga kakhulu nawe indaba ezithe ushaka kandawo uthi yankomo yena lo wakithi ke lo mfana nkosiyami umncane nami ubona imbona nje abantu abaningi abayesontweni baye ngenxa yakhe lapha yabona nje resi abantu abaningi baye esontweni abanye bazi uNkulunkulu ngibengikhuluma khona engifunda nabo abalokhunjanayo naye abathatha isikwaba sesontweni bathi bebengazi lutho ngoNkulunkulu kodwa manje sebeyazi Nkosi yami. so ngiyabona nje moya uyathokoza mawukuthi kunabantu usindisa impilo yabantu abaningi kuthiwa ezulwini kunemixhele mfowami kodwa ke kwabenze kahle hayi uthi uzosisa esontweni kuphela bese uma kanjalo wena mhlawumbe ungenzi lutho akikho into ebalekile njengokuphendwa komuntu asindiswe uNkulunkulu ungakwenza konke uhlabelele uthanda mawungenayo uJesu kuwe ufana nethini nje likhalelayo yakenqeza nje kuphela so bazalwane noma ungaba negift engakanani leyo gift nje yakho nje ayilutho ngaphandle kaNkulunkulu uma ungasindisiwe nje awuzubona umbuso wezulu ungafuni manje lento leni uhlobise uyenzeni ayihlobise umuntu ongasindisiwe akazi ukuyizulweni so ayikho into ebalekile nje ukuthi umuntu aphenduke lento yasesolwe ukuba phakathi kwabantu ungayenzi ukuthi uyabe uyayenza ibe kuwe ngempela uyiphile ungafuni ukuzoyidecorate phambi kwabantu lithi iBhayibheli uyini ungabazuza ukuyini kuzuza konke komhlaba
kodwa ulahlekelwe umbuso wezulu. So asiyenze ngempela. Besingazi ukuthi wena ukhona. Besingazi ukuthi wena Esingazi ukuthi besingazi ukuthi wena ukhona. Baba siyabonga abazalwane baba. Besingazi ukuthi wena ukhona. Thina besingazi ukuthi siyabonga egameni lika Jesu. Sibonga amazwi aphumile emlonyeni womntwana wakho. Siyaqonda uNkulunkulu ukuthi wena obuhleze indebeni zomlomo wakhe wathulula inhliziyo yakho. Mengame uNkulunkulu umbiyele ngemuva nangaphambili, ubeka isandla sakho phezulu kwakhe azazuze ukufinyelela ekhaya. Gcwalise ngamandla endaweni ahamba kuyona, umbiyele njalo njalo egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Inkosi yami ngikwazi ukubona into enhle kangaka ngithi siyamnikela ukuthi ugcina ngawo umnikelo bazalwane. Cela siphakameni siyezona likamoya. Ubaba uzoza ngaphambili azothulula inhliziyo yakho. Sizoqhubeka sisonjalo sithi besingazi ukuthi wena ukhona.
thina besingazi ukuthi wena ukhona, thina besingazi ukuthi besingazi Mazande yakhala bazalwane. Amen. Hallelujah. Angazi makulungile kini bazalwane ngoba siyezweni likamoya manje akekho engifisa sale. Bengifisa sonke singene sonke. Ngifuna into ezothi nanoma ubani angathi ayando sahlabelela angizokuthanda. Ngifuna makuthi qhuma lapha ekhoneni lakho khona uqhuma. Sikhulekela loya moya obukhona ebandleni lasePentecost bemoya munye bezwakala ngezinye izile siyezweni likamoya manje siyothi vulekani masango ingene inkosi yankazimolo izosebenza ngathi siyokondliwa manje kuyokondliwa umntwana ongaphakathi akekho engifuna sale. Haleluya. Imikhosi yoThixo emasulwini yabitho ngephansi emhlabeni olahasuka ikhuselo laphezulu ukuze thina sonke siziniswe. Lonke nani nihleli phansi ngiyacela ukunizwa siyezweni likamoya bazalwane sikhuphukele ekhaya manje cela singasathi sonke bazalwane. Imikhosi yoThixo emasulwini yabitho ngephansi ke yabitho ngephansi
esinye isibindi sekuzophela kulo. Izobonga inkosi ngomso. Sisondele enkosini manje. Sendlala inhliziyo zethu. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord. How excellent is your name. Wonderful is your name.
Nkosi nasemini uyabongeka. Gama lakho lifanele zibongo. Wena wedwa inkosi yamakhosi. Emini nansi impilo yethu nalibandla lakho ligeze ngesigezo samanzi izwi.